Sawubona baba, ngikusita ngani namhle kuseni? Hey mnethu ungibona ke ngiqhamuka ngigijima kangaka ngigijima ngespeed sentombazana bayithembisa imali uyakuvaka bathi ikhadi lami leli la kaSasa alisasebenzi and mina ngingeva ukuthi siyawatshintsha ke isikhathi sesindlulile ke angisana uhola kunebantu ngosiyami ngicela ukuthi ulamule nyanza leyo angathi ke ujamele ngene njani bo Vivian batawudlana nomthandana. Hawu nenhlanhla ke babe ngobe kugcinwa ke namuhla njengoba ithi 20 March ke kutshintshwa kwalamakhadi. Kepha kona cishe ke ushajwe isikhathi. Kanti futhi uthi Sasa akusho ukuthi njengoba namuhla kulilanga lokugcina lokuthi kutshintshwe lamakhadi. Bantu bese balahlela tandla. Uthi abaqhubeke ke bafake isicelo ke dokutshintshwa kwalamakhadi. Oh hey hayi wehla lokunye mnethu wehla lokunye Hayi ngiyakuva ke babe ngingakutshintshela ke ikhadi lakho. Hayi mama ngomboku basitshintshe mnethu nginemibutho nje lesandla ke ukuthi basihlanu ngicela ke ukuthi ungiphendulele yona mnethu bese siyaqhubeka ke 1 umphendulile ke ngobe ushito ukuthi deadline ke ngilo 20 March ke 2025 ke yokuthi ke abantu bashintshela amakhadi ngithi kulamanzala ke baye kulanywa baye kulamasha ke kulamnyama. Wesibili ke ngifuna kwathi ukuthi laba labatabe bahlulekile ke kuwashintsha ke lawo makhadi ke ngesikhathi seyindlululekile deadline batabe sebenza njani. Oh hayi babe imali yabo itawuqhubeka ke ingene ke ngemalanga lawo bebajwayele ke ukuthi ingena ngawo kepha kude ukuthi bayithole sekutamele ukuthi baye kuphi baye ePost Bank babe ngiko la batayithola khona imali yabo ngobe lamakhadi lamatsala atobe angasasebenzi etindzaweni la bajwayele ukuthi bekasebenza khona njengako ke kuboma ATM nasetitolo letinye utamele ke ukuthi betekithi ke kepha imali yabo itawuqhubeka yona ingene batayitfola kithi. Ola hathi ke nangu lo myembutho ke mnethu ngifuna kwathi ke ukuthi Sasa yena wendani ukuthi nami ekulekeleleni ke bantu ke ukuthi bakhone ke ukutshintsha lawo makhadi ufaka ke waphi emandla ekusiteni bantu ke ukuthi batshintshe nangemakhadi. Hawu babekani ukuthi Sasa ke utimisele ke uma ungabuka ke emadolobheni lamakhulu konke lapha eningizimu Afrika ke kunetindlwana lotikhanza ke timile lapha na ke takasasa ke nakaPost Bank ukuthi tilekelele bantu ukuthi bakhone ke kutshintsha nangemakhadi. Sasa ke utihluphile ke waya la athi ukuthi bantu batholakala khona kanti uphinze futhi Sasa athumele ke emahhovisi lawo lathuthwayo ke ukuthi ayofika emakhaya le etindzaweni abantu labangakhona ke ukuthi bafinyelele tukwelwadi ke Sasa ke uthumela lawo mahhovisi ukuthi afike kubo ke akhona ke kubanceda ke ukuthi batshintshe la ngemakhaya. Wow kuyavakala ke nangu lo myembutho minenge ngifuna kwathi ke ukuthi manje leli khadi leli gold leli selithayele litawuphinze lisebenze yini nase kundluleke lo 20 March kumbe ngeliphinze lisebenza. Hawu cha babe ngete lasasebenta kepha ke tandla tiyoloku tivuliwe ke kubantu labasafisa ke kufaka sicelo sokuthola ke emakhadi lamasha lawa ke akaPost Bank lamnyama ba. Awuvake ola kokugcina ke mnethu ngifuna kwathi ukuthi bakhona yini labanye bantu lenisebenzisana nabo ke ekusiteni bantu ukuthi bakhona kwathi ukuthi kufanele batshintshe emakhadi ngoba kunebantu abahlala emakhaya kunebantu abasekutheni netindvo ke bo internet ke nemaphepha ke nemisakato ninabo yini abanye abantu lenisebenzisana nabo ke ukuthi leli gama leli ligijime ke lifike ebantwini bakhona ke ukuthi labantu bathi ukuthi kunento thithi ke lebalulekile lefana nale ukuze bakwade ukuthola imali yabo ngesikhathi nangelanga lokungiyo. Hawu babe iSouth African Social Security Agency phecelezi iSASSA ke isebenzisana ke nemalunga asemphakathini ikakhulu lawa laphethe ke emphakathini ema community leaders ukuthi ke kube ngiwo lagijimisa ke nayo indzaba ke njengoba ibaluleke kangaka ke ukuthi ifike ke ebantwini abagcini lapho ke baphinze ke kube ngibo labalekelela ke ebantfu labahlulekako ke kwadi ke noma labahlulekako ke ukuthi fakela ke nasesicelo sokuthola ke nanga emakhadi lamasha ke akaPost Bank. Lokusho ukuthi ke Sasa akakahlali phansi babe uyasebenza nje kakhulu futhi Matima #Sasa cares. Hawu thank you komnetho sivakele asitshintshele la kami ke ngishaya ngeblack card nami njengalabo bemamiliyoni.